kwa tukiambiria mbere mamu raithira Miru TV kambu ibwega ntupwa kinya naru Rivandi kiuga ibwa kinya no tupwa kinya Miru TV gutwa nafasi hizi kupa nafasi ni kenda tumba kuja kwira Miru ura mantu yenderete na mbu ibwega kuri Miru yonde ona mutikiria uri igo chocolate nkalo ni basiro kiri muturi ngaribwega na kinya ore outside Meru kinya Burundi baiga wewe na ba kubaruka mtukwe nabyo nikenda bumudika mantu yenderete natumba kubanga atu kiga gura Miru itete na mbere baya sana bwana Basirio na emundere ntuo ya Liberty kana ntuo ya Arutingugi kwina mantu maingi sana makwiregirwa kwina mbere kwa makiaragirwa kiri nyambura chimuthenya wa emundi na ara irika inambere kuitongoretwa ni Francis Atwoli lakini mugeni munene ni President William Samoei Ruto maybe imbiyo kwirigire kana mbere kwa kiaragirwa kiri mantu makoneni na Arutingugi mbere mancho kiri Arutingugi nkatho bwibwe no tukinya kira perspective no kira kyongo bera itaira mbere mambere ni ucho kubacho kira nkatho bwega na kubera ongugi roritaga iyo ni ongugi meko benge buga kuitangui kuandikito ofisine kana itete wena mantu in fact kuitangui no kona ngwiro itawe onga kinyore murimi arori maga uinyeritie bwega ndogaita no kona mpumie mbega na mbecho kendia ukenito bya kuna mbecho kona ukona ugachoke igatonya muko guno kadia mantu yaro kubatere eu ni ongugi na baingi berigaira no monto kiretai wito bisiro gatekaramu apana ngugi yonde kinyare ugwete gasembe karaga kuna na okita na zitangire ku eu ni ongugi na ni obisi ko igo kenete no kimenya gutia antu angi no eu ni obisi eku eu ukumikira bwega na nchoki kinyambere baba de abaita ngugi obisine ngugi uritagate ko litera muntu uitani kenda wa service to the human na we itrangu ibwega kuga itokiuga ankaritwe kena litangu ita utikaritwe kena mpumire ka muntu wasa wasa na service mbega ukiri waka musara gaku ukakalija ka musara ku udharimi no kiwo keneta no twingugiro itete otikinyiritwe na nkiso ka nkebra kwina baba ngiba tawo itangu ino ntaba kinyiretwe ingoba nandi narwa ntukwe narwa ito expect kinya speech yomba kwejanwa neja no mantu jegie kudura ugikira nguya na kamusara karona kugika kenera nethra witangu ote wetete ukarwa narwa change ya mind yaku nikendo itangu gibwega na mantu yakarabwega na kinyambe kira wonaga tirazimi utethie ntuko eu aki igatire kinya generation ingi etho itete na ngui na nkoro yaku yonde uitaniritie unumbu bakora muntu ngui narwa na kinyaba bangi bonde urote andiki ndakwira arothugana yaki ukoeto kuma ukona kabesa guo utethia eu no ngui kuno mekire bwega nukaigwa uri tuninya ndiki igwa unenya untu nukona gantu ga gutethia yes ibwega sana kuri antu bathia nambere kwa bagitara ngugi bwana Basirio kuga maybe ntiruta ngugi no niyo ndenda kuruta ngugi no ndenda kuruta ngugi na ile cheta wa white collar job timchi wa feminist maybe mtoto womba kumwira atambere tu kinyeru tina nambere kwa tukiendelea na rwali rwetu okay babe da berigita kwandiko no white collar job kambere dai mantu yo chinche muno na kora job sire antu bagire uti kora antu badomire na bona na antu na capacity era antu bandikawa teka estendwa ethe bandikawa antu bana no bakugitata lakini antu badomire kinya orona kinya graduation meke graduate antu ngiri na magana na ndikintu bwana ndi ngugi positive change ya mind yakumenya tirazima wete au kudugania itara akyo kona nafasi lakini waga ungi create your own be entrepreneur create your own avenue ilo koma kwa service no koma kona mbecha ikintu kwa kora jobs that is very challenging as per now no kwa that kinya we expect no thomete ugeta kinya uri kara job ya turote gutikira wa thomerete no kwa na kwena many challenges leo ukiuga kwa thomete mtu na ngogije lakini uroreo nura yani bwari class kimu lakini ura wandikwa ura utari class kia job wewe lakini ale obisi me otu mamulita na ndiko kwa things are changing no kwa na especially Kenya Kenya era kadi ongi no kwa kinya ndiko ingi ni gukira Kenya erugatira erugangu giji
weto mtu ura thomere tiari nikyo kuna many challenges ukona kinya department imwe ni kugwa muntu antu baero department ite ciao na ni tukuga kinya president yakiaria kana atwori ibere the senior the salary and remuneration na kinya HR kana human resource managers ibandikage antu baba qualified to that job onto that is where challenges onto ona muntu nonto ningothia panel ya interview nga interview na nka ngugi muntu ro irite ni batwi lakini te muntu ro irite to that job na te muntu ro ka service that job muntu knowledge wati no bega lakini muntu ro kona musara jeta you connected na your family no ni muntu karabega na nditukuga anti bara ideirie na kenda kinyanti kuita bwega tika kuna bauga a lot of corruption it is there no tore wandika muntu ri ngugita tibatereri uti corruption muntu ateya jana service ile batere na ngyo tukuga tikire bara bakwirigira kiri white collar jobs ditamadugana ciaku eta kinya uthie biashara ciaku kinya rugura kawo ciaku rugura hoteli ciaku rugura eta kinya driving no kuna many other jobs within eto chwa kinya urote na mundu mya kinya tubainge be myunda lakini batiri maga eto mwire tafadhali kumunda juju tu itangugi mpaka nyambite atya dite wete oli mocho antu boli mebone becha likumo one resource one capital resource one capital money ko biashara hii ingi tukwera no tukerigira itikora jobs antu betu bamiru untu nkora itikora jobs ciathirire na nini ugo wandike no choro ga create job wandike muntungi nikenda Kenya na miru itabwega in fact ukada tu waki ukada te white jobs antu berigirite antu bengi bede abathirire antu ba discourage kuthoma iko tukwira muntu na thome endi wa thoma mind kwiketha ne ukona special ya CBC ejite dai igasinja system muntu kona jababa inaga ibalemwe igasi biathirire para bali mantu ja omsansi ja baba dia mantu jo rugi na ja ke primary bagitia kinya batena kuru lakini dahi kona dahi tona to CBC no kona dahi kinyo le to kona itukwambira kudia tunyungu twao no kona kana ya kamboisi kangi ndona gakiwata kanyondo kakambira ku that's okone mtu direct mantu jege waki carpentry bakambira meru na Kenya itabwa mono na berantu nandi bachinchimando mind job focus kiri mantu jaye jaja kabani something yes bwega sana tukiriregeria muno kiri tugaga urimi mbubwetherete buri bwatirite muno ndego yetu ya Kenya wera wa urimi bumutira nyani wa ndego ya Kenya arimi bengi betherete bakinambe kwa bakibithagira abantu achege nuntu bwa hali embumo ya maisha ra yetherete kinambe kwekionekanaga mara fertilizer iko ya itesa sawa kuwata fertilizer no nuntu bomu maybe twaraitha intota kaoa mayani bonus ile ya itagirite maybe womba kwegukira thirikari ata kiri mantu makureithirie mantu makonina arimi bere ma kambre thirikari ibona nuntu tuna thirikari anitite na mbere kweja na services iyo ntu batwi na muntu onde kana mu biashara kana mulimi ondo tutigita kwa sesi na sesi ni gwita utuku itaga ya kinya kende tuchoke tuthia mando ya tukugita tukwenda bene ma fertilizer kedera thirikari ni kuona buru etumba kweja na service ile batere ibaitanwe we have other option B antu ibeje baitano mantu je kuthia manua ya kuthia mborea ciao na manu na mborea ikuthithwa kinya imo fertility gukia iri kuija ando gatweko tembole ta fertilizer ndekira kimera mbeterete gita genchiare abwega ikambiria guciara twatuonju itoitanwa nuntu mbecho itumiro nau iche na janto bakiritanwa mantu je ku manufacture kudiria fertilizer yao ya manua kwina marigu kwina mati kwina many resources kwina ng'ombe ikurithwa kwina ukadiria rea ciambe yemborea ukadiria mborea ukimenyaga kinya ndagura fertilizer ya tinte ya mborea kageta atia ikante muntu baingi bakiri mana mborea bete fertilizer ira baejagwa no kayotegera kiri mulimi urore urima na mborea agacoka agekera ka fertilizer kara mpumia yothe iri nene muno ne ndongi sana no kana kunya ko mulimi kinya atekara mborea atekara fertilizer aekera mborea bwega ugatwika kimera kithongi bwega na giaciara bwe na ndio
atura thirikari amenya atiri kinya murimi uyu anetura mbore tibui fertilizer tibui itimutethia na mbeca no gitira ata no itire na eka kimera kiki ala kuma bwega kinya sesira bo gita bwega tigitata inkwe na kwenkanji thirikari na kura thirikari nethithie fertilizer re batere nethera bakona qualification ya fertilizer ete batere ibatia na one dispose kila mtu royo contract akuleta fertilizer ete batere mbere mane ambe itu laboratory on qualification na compounds usigi sasa eti sasa wanachokerwe fertilizer yawe neta midiri ura kubate itu ete tu another iba contract kiri nini ongeo kwa manufacture ongeo ukadia fertilizer batere grokie meno andiko tu kwa no corruption ikwizira untura na dia fertilizer na compounds ete bui na ndi babu keta bote kuthima na bakonete sasa akatemwa mbecha kwa fertilizer nimbe kekeje kanga isalimu andi tuge thirikari netegere nteto iu na kinyi kwandika kinya ochindogi baba jaba kategera watuka kwina department ya gutegera kiu ikutha kuna another department ikuwa isitoki kana antu ba kapa utuangaratania na ndipo utuangaratania iko so way out or to deal with them it to another contractors baba ingi mono baba kwenda ku supply to other suppliers baba omit the qualification na quality thinyere baterekina murimi akarabwega na urimi bumana untu murimi akona bya kuria bingi akendia thirikari kona mbecha ariku na murimi one mbecha ariku na murimi atangaika nuntu tubata nuntu natigadie bya kuria akomba kugura na kuthia development ingi cianja na kinyana bakomba kuthoma yes bwega ni konina ntu bari na tutie watamantu ma bonus maybe chimayana kawa ndewa chire ichiwete sana ndiko menya thirikari bate kurata at least utira murimi wa kimera kema yani na kawa at least bonus yake ni wetete ndiko kagitakaga tena bonus ni atethagia ntu sana ndikire bantu joja bonus mbere matu tekire kawa na majani yes ku reforms ingi munyare ari CS ibete bakuruke boga murimi okaga murimi majani no na bonus not below 100 shillings na yeta na beta ba mikinya na ara parliament na bunge na ara lakini tutona bunge ba put effort ku that motion ba mikrokia ne emphasize wa ne implemented kena muri mi atetheka ka uno kona muri no witata no akunyirika na ingutika kuna leaders bara vena way out ya guteria murimi vena passionate umete ngone yako wanandi ndena murimi akarabwa ndenda murimi akarabwega ago mutongeria ugone nwenda murimi akaratia mekure kiko kinyandere beta kudio interview first thing what is the expectation ya murimi abati kuona mbike nda karabwega kenda gya wiruba kuri mankuruki ando gatwika murimi no kaga turainyirikirite utibu mutete no tutomba kura murimi mbona siye shilingi 670 kana shilingi 60 ya shilingi 60 ka 70 ugotegera murimi ujo akare akethia kilo akethia kilo da shilingi 60 achoke agekira akagura fertilizer achoke agatemithia kijani kiu achoke agakiremithiria itukwera yes na murimi ujo atena akiri atena ngugingi na atena payslip ingi no aje expected payslip wewe tegera kile mahitaji yote na karuna rumete kidogo utibia kuona tendo the year iyo kara routine independent ija weka dimu credit bikire credit utikya kuona ndinge njoke mbikire kingi no tuno ekathira kana uge uri kama urita uri ja kinya uri kinya bweria uge kinya irio biagire goro muno urite irio biro ukugura no choko guria thara no choko ria murimi ugatwika mbeca no ikuthirira ikuthirira u na ndito kuria thirikari nitegera antu bwega ibete the reforms ni bigo bwega na kinya ugategera ura kinya majaja gura wa pakiro ili jagura wana ndore sasa kinya murimi akona ndore mweri ndore mwaki untu cigura gwa ithatu inya akona ndore mwaku wetha thinderi ku na ndore mwete kunyia ni siringwa ndate yes ituge murimi wongo na kigisaga ndore kugitata kiro ira kuriwa nare wa spathe ndora yes iwinge expense ni gitata ningutikia kinya re bekaira nini eje minimum murimi nari mbona cia silingi gana bategete bona ndora no kinyega ene baugete minimum
That means ndore tha ni 130 ni na ciringi 130 ketha ni 160 ni ta 130 na 160 ni kena murimi ombotete kana ntutumba kugura kwita ogeta thaibu kira wa ciringi 60 kana 70 kilo wite mugate juruma 70 imagine uchenjetie kilo tura kulima wathe ho here no iketa fertilizer na mbolea uchoke uchinje na kamugate. So unfortunate one. Tegera kinya ruji urita kagura ciringi 70 eria naro kilo me ciringi ngana ciringi 50 urwa ciringi 50 can you compare unywete ruji no nyi hatu bad things manti vya watu uyu kuona ri na ngore batere muntu kuona mulimi uyu na kamateteria neria runa rokio kama rukiri aikia ndiri na acoka maybe gukuraga na tu unywete kachai imagine kilo wa ore ciringi 50 eno area area ciringi 50 achoke mulimi ugukwara ri kwarite bwega na ndio tiri mamuri jo kwenda ruji etagura ruji rumu na ciringi 70 that means ya gwita deficit na negative ciringi 20 ukategera agita negative ciringi 20 mulimi umeyo tino biashara ni alibu na atu yotu kwa Kenya netegere mulimi nyona kinyaka rwa ciringi igana iria kaina thine ri kwetha ruji kari ko ala ruji kuma 70 na ruji tika uko ikirite no iria ri urithite ng'ombe no kama wachoka guria ng'ombe irio wametwira thara wachoka ng'ombe ji no mirumia sumbi daktari yani kumetiriti mirimu magomba na magomba ng'ombe sawa ng'ombe umetitie kala sasa kendele na kaskini kai sasa imagine iria ri prepare to kagura ciringi 50. It's not logic. Na roji from nowhere or go ciringi 7. No menyeria riri iri tu ingis iri tu mbata. That's what the truth. Iri tu into atu ni that man atu kirere aluntu to na kwenda ga tu peni tokambere kurera mitambo. Being the farmers. Katu adapt na tu thirikari. Ntuko na alwa speech ile go itwetha na rivandi. Ituiro mulimi uju becha akari wata iko ibati witu kongona ginya na emphasis nyamo dijikani kinya ni etawa baba beta wata ba jore yawe jore president yekiaria president akera jore ne temuri atiri akinya alimi ba majani bachongero becha kinya 7 ikisinye siningi igana alimi ba kawari iditwe kinya manu ye kinya kawaka Kenya is the most nini kaka da quality sasa na kinya majani the best quality of tea is from Kenya nije thaja kadiri ya majani yangi kawa kadia kawa kangi kandau wangi tutikwenda kwaria kageta kakendwa imagine muntu ro kutuma kawa ka fulani majani ja mtu fulani ja country fulani chendwa niki mtu ati wabwega na bati wabwega niki tukathai asfa tukiaria thai nya speech muntu da no gatuma mbesi nyingi muno speech mbechi gutumirwa na uke occasion events ni tumirwe citethie murimi murimi majani ari wobwega ituko na speech na atori kinya ki speech they ita speech ya itibangugi para bari ubisini yake na hata yere arimi babangi nuntu no bakwinyirika jonto kinya murimi ogatweka atirima nyaba baitingugi batona byakora bakaitaku no kona thai no kona speak thai urimi 80%. Ne economy Kenya ugatweka otea mbaka emphasize mulimi ukarabo hagari especially kinya utakuna maana ya event today ukatweka mulimi ate empowered kenda karabo ana mbeche ikagitata na mulimi ujo ate nkwere for information mulimi akali wabwega kethe imona sika ya siringi igana kinyeke ya siringi as pandora kethe imona ndora siringi 130 mulimi nalo siringi 130 akaro 130 kinya atira mtu atira tirikani angajo ntije tujira tutu atu baadhi ya bebo kuntumbe siri munko keke ko mbo sumbuka wena gintu nakyo hakuna na ndethri ngari ugo mulimi akagura ngari igetira to mwanga mulimi alimekena ngari yo makume athiye kajira kena ngari itata yo makumira kwa wena omba kuthia bwega kethe mantu ja kinya mantu ja eria mulimi ari wabwega no kombothia njira bwega kenda kinyethe irio kana tharana ona kombo etemuna na kugura thara kenda thara omba kumiria bwe nari ture emphasis mulimi nari wabwega event enarua devandi ni emphasis na empower mulimi kenda ari mabwega na the fertilizer unto still mulimi no akugitwa nini ne reduced kabisa subsidize
nuntu kinya murimi akinya thirikari kauga ati nuntu tha ino kuga ibo thithia njira kwa anga whatever from SNGR anga rio ikwa ikwira niki gote kuga ori mwe katuretere murimi na free fertilizer ni je free yes alime bwega batina stress yes bali mabwega imera irio bikara binge bicoke kinya bakinyerwa bakera thirikari kuna irio biria binge imono tugaikia tugapaki ku we housing iriku ukona riu kana thirikari kinya mbako utuma riu kuthia delegation hekuya collect irio binge itana riku tithai gutwika tha Samburu antu kaborera impara weta stukana kaborera impara na thirikari ne firite nuntu murimi akona fertilizer aki na ti fertilizer anyway anyhow fertilizer na quality yes ti fertilizer ngai weto thirigwaja anga kinyo rekera ite ukeruka kire nini ite utumira bwe ite utumira bwe gaja ala scrand werario no kinya nture gata twira bwe ga na ta fertilizer we kalite untu ga ya thirikari na twire kendera kiuntu ke umirire au ke ya kia dia 1 2 3 itu na mantu bwana ntu muthai mantu ja yuko weru ne barugo mukuru akaliojo ato akinyirwa tudirio no kuthenya fertilizer eta thuki kejire acoka yathirwo karabati kende thuka kende gutwika arimba gukira fertilizer nyingi which ikyo tukuga thai mantu ja kiro weru na negra no rikuno musiasa maybe kinya siasa maybe wasetherwo kandi roko thegia fertilizer ereta roko thegia asetherwo kandi waliku kende ritora rigitata rithuka na neje na open bua kirie bwega auge murimi arimi ndabendete muno na fertilizer twerete lakini kurio yejire fertilizer manta menyo yejire tata kana ure yejire na ibeje batona resi guru gutwe kuna mbe simwe cia ringiro cia ringo katero cietira ura cia fertilizer eto fake ne mantu ya wade oiwo mantu ya jira iro kona mantu ya ngaratania aja hapa na pare ntoka yotegera kinya mantu ya urigwa mantu ya butere kwina mantu ya raja mantu ya corruption kithirikari nani meandiri corruption ni abati kwana risopeka neji na mbe ciuri tanya mbe ciuri tikari kabwata fertilizer ya yejire eti sasa mbe cira kure sapro ikari kabwata kana murimi aretwa fertilizer sasa untu igwa murimi nagurite kinya nkuni 10 akinda mugitata itamutethia na mbeca tikuru agachoka metha thi itikuri gachokwa no kama ntu jokiriro rimwe frat ani tukuga murimi atege na njira cionthe irigie mbeca sasa reform sira cieketwe cia mantu ja crops na mantu jegie payment ni sasa na kena murimi akena ningo tikia mantu ya kali guti kuna kwena kinya thina imbi kuna thina nyingi muno na kinya guta kuna ndu iyo kona ikiuma kinya njanu kona njo njani ambia kurwa ketha njande andagi ntunti ukethari uro ngi kona ketha atumira mbore ari na no kona bya kurana ninde to muno bya kurana ni no thina kinya na tukona na ndi murungu na tuteyo na tethie Kenya na tika ezi twana buka na kinya murungu nduga na alia thirikari na rweke haria ni tegagira muno mantu amuri bwega sana alafu nyawe gantukanyi mantu ja pay slip eji meana mantu ja riba thirikari ni tegere muhandikwa uyu muhandikwa banyirikite muno ntu otwira kinya musara mitame itawa mitame pay slip ra bakona egitie thira aitingwe kama kulira baruria gwatuka ate yani ndarita ngugine ate kweza na service nuntu utikya kona akagwatuka anchukumentu kwethi nuntu ndara kuya kabuto na nikena nte butimbo ne kingure hariku inkure au tukwathirika ine tegere kinya litingugi mbesa thra mekuringi ndatega nkona mtu ari wa siringi wa igana siringi 100,000 lakini otegera kire house revis akugitwa otegera pay as you earn akugitwa ukatoka kwengine ategera dona akigitwa muremi imagine ugori ici uri wa siringi uri 147 lakini otegera pay as you earn ukugitwa siringi 47,000 direct to the thirikari leo tutategera pay tutategera house revis NSSF kila kitu karuni muremi mashare magito wagume na ngakinya shares ni kugitwa thirikari ina mantu amengi muno je kunyina muri tingugi in fact wali tingugi utuka bakajaba matekeni
mateka yani captivity ija kaba nchera nuntu batikwenjoy kinya kira bogitata payment yao kyo tugatirika naru anetegere nteto none how they can handle those the employees kina bakara bwega bwega hali ya uchumi yethiretwe yumite sana bwana Basiri ugetigania nani ati ngarama ya muturia nethiretwe ri mbumu na muntu ora maybe yakuruta ngugino chena rungurungu kaingia urethera gutie gintu akwina mbere kwa kionaga muno kiri mantu magwitithia taxes ukethera mugate guma chiringi 40 nuretire uri ma chiringi 50 ngambia rumaga onetire kiri mantu ma taxes maybe imbigomba ko kenda ukira thirikari at least ntugeno ye mundi baina mbere kwa bakirithagia nuntu goti bwethera tuburi guru muno ni biashara ba kuona thokoniara urethera muntu etinda kwendia lakini ati gucoke kinya bira kwendia nuntu bogoti bwa bwethera tubukigito wewe ntwagurite ngiri imwe ukethera bwegito goti kari uwa chiringi ngiri imwe tena mbere makambuke aitingui na abiasara ibanyikirite tonto kutimu itingugi kana ote oiwa autuga muritiongugi pesiri kwewe atemikenere teburu na kinya bengi batigwita kinya binya bankugirambi no kuona riu ategera kameze kinya ke ya ontitu mengi jaete sinjaere digital system akwana payment ikuja lakini ngirije rikujari bidide kugira to burambi no kuona riu robeje ume kinya thirikari ne ongere tax kiri withdraw kiri banks ibongere tax tukuri na all those kind of taxes siaki na ile teria mwananchi nambi na njira riku untoke yotekera Jamiru yotekera banki na sako ili Meru ili shongerwe withdraw tax ili withdraw ili yake mbere mu Meru ni antu bangana beta banki witambecha many people ali mi baba tubeza tunini tuithonya sako tugita kulitwa withdraw tax bandiki bagitwe misao nyo tukora twakwariria urona biashara aria urokwendia nkara urokwendia sukuma akigura mbecha ekirwa thimune muntu thingi bebe development tujege kurea through thimu mbesi geta banki ne ogwendirie mpoka wekirwa thimu mbecha ugita kugira sako ara ni thikari gwita rundu ndongerere withdraw tax